Ekipa, dobar dan, dobrodošli u još jedan novi Čušpajs. Danas je sa nama gost, meni osobno pozitivan, dragi lik kojeg sam našao na jednom od podcasta, gospodin Miroslav Varga, inače inženjer strojarstva i brodogradnje, ali koliko sam čuo, vi to niste nikad radili. Jesam. Jeste, kratko. Jesam, u bivšem životu. U bivšem životu. A inače je gospodin Varga najpoznatiji kao Google Ads certificirani trener. Da. Gospodin Miro, hvala što ste došli i lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav, hvala vam što ste došli. Hvala vama na pozivu i nadam se da će biti zanimljivo onima koji nas gledaju i slušaju. Pa vaš svaki podcast bio živopisan do sada. Ako ništa, bilo je smijeha uvijek. A to, pa ono kako smo se dogovorili, namjerno ću reći, gospodin Miro, jel nas prati Google? Mislim da pitanje nije baš, kako bi rekao, uopće ne treba pitati. Da, prati nas i prati nas ne samo na jednoj platformi, nego na svim platformama koje Google ima. Prati vas na Gmailu, šta gledate na YouTubeu, šta tražite na YouTubeu, koje koristite sve aplikacije sa Google Play Store-a, šta pišete u Google, prati vas u svemu. Prati vas kad nešto tražite. Recimo, ako vi stalno googlate, ne znam, vegetarijanski restoran u Karlovcu, vegetarijanski restoran u Zagrebu, kad ćete biti u New Yorku i tražit ćete gdje mogu šta pojesti, dobit ćete popis vegetarijanskih restorana, jer će Google, profilirajući vaše pretrage, zaključiti da ste vi vegetarijanac. To, mislim, velim, to je manje više svima danas poznato, ali ponavljanje je majka mudrosti, tako vele. Pa je, ljudi, ono što ja mislim, ljudi ne čitaju pažljivo uvjete korištenja različitih servisa. Ko nikad kad vi dižemo. Da, ono, daj samo lovu. Tako, otprilike kod Google, da bi mogao koristiti njegove servise, moraš pristati na uvjete korištenja. Nema ništa besplatno, sve što se ne plaća, ne znači da se ne plaća novcem, nego se plaća osobnim podacima. Nekakvim benignim, nekad manje benignim, ali sve što koristite se plaća. Da, dilaju se telefonski brojevi i tako preko neke. Pa ne, sam, Google da. to ne radi. Google čuo sam za neke ali te komovi su to radili. Uzeli bi sve telefone i prodavali bi zainteresiranim stranama i rekli, ne znam, tu su vam korisnici preko 60 i onda vas zovu nepoznati likovi, a imamo za seniore, ne znam, super pelene za starije, odakle? Štakaj, tako da. Tako. I da, i to je najveća ironija u toj priči. Sami smo na to pristali. Ne samo da smo pristali, nego smo to dosta nervozno, daj što prije. Da. A ne čitajući. Bila je jedna zgodna anegdota, firma jedna u Americi je 3 godine imala u uvjetima korištenja rečenicu u kojoj je pisalo, ali slovima, nije pisalo kao znakovima, nego slovima je pisalo, ako nam itko na ovu adresu, ne znam, nešto, pošalje bilo kakvu poruku, isplatit ćemo mu bezuvjetno $3.000. 100 milijuna korisnika, u 3 godine nitko se nije javio na taj mail. Eto, toliko smo zabrinuti za svoju privatnost. Ma da. I kako ste vi počeli? Da ljudima za lajke još jednom objasnimo, pojasnite šta je to Google Ads certificirani trener. Ajde ovako, ja sam počeo u stvari kao konstrukter. Ja sam radio u Končaru, u transformatorima i bio sam konstrukter, ne baš bog zna kakav, nisam baš bio ni najgori, ali kao netko ko radi na osmišljavanju proizvoda. Onda sam prešao u ZET u Zagrebu na održavanje proizvoda. Onda sam radio neko vrijeme u jednoj firmi koja je imala prodaju, svašta nešto. Uglavnom šta sam naučio? Naučio sam da mi je užasno teško nešto prodavati. Jer sam nas oblikovali u sustavu u kojem je prodaja bila uvijek uvaljivanje i meni je prodaja uvijek bila mučna. Nas su učili po starom Marksovom. Pravi rad je mjerljiv. Tone, komadi, metri, to je rad. Ovo drugo nije rad, ovo su... A prodaja je tako malo rubno i meni je prodaja uvijek bila mučna dok nisam otkrio Google. Jer šta je Google u stvari? Google je vaš najbolji komercijalista. Neko kaže šta mu treba. Gdje mogu kupiti zimske gume R15 180 i dobijete poruku. Gle, zimske gume su ti tu. Ja. Meni je cijela fobija, cijela mučnina prodajnog procesa nestala u tom trenutku kad sam skužio pa to Google radi. Jao, kako dobro. I od onda me preuzelo. I drže me još i dan danas. Baš me veseli to, zato što
Istraživanja inače pokazuju da su ljudi najiskreniji kad googlaju. Puno su iskreniji na Googlu nego na Facebooku, na Meti. Jer nemaš baš napisati šef mi je seronja, možda će pročitati. Ali na Googlu možeš napisati jel ima neki članak o Peri Periću, i taj tražite seronja. objašnjenje neko. Da. Znači vi ste onaj striček koji nama oglase. Pa na da, neki način. ja vam serviram oglase kad netko nešto na Googlu traži. Evo, to je najkraće rečeno. Ja ću sad ukucat plavušu neku poslije emisije, pa sad, ako ću imat kakvu protekciju, ne znam. Bez brige, ali bolji rezultati su vam ako ste specifični u svojoj pretragi. Recimo plavuša 178 na napuhavanje do 3 bara. To je super. Dobro. Znači, to ste već neki 20 godina se bavite. Da. I to je, možda nije baš najbolji primjer, to je koji medicina. Stalno se morate upgrade-ati, stalno morate... Pazite, s obzirom da živite u Osijeku, iz Zagreba ste, kako stignete učiti? Pa to je ono što ljudi živeći u velikim gradovima uopće nisu svjesni. Oni neko ko živi u Zagrebu, treba mu sat vremena da dođe na posao, sat vremena da se vrati i još možda pol sata da nađe parking, da ne idem sad. Da. I to je dnevno 2,5 sata koje on potroši za ništa. Možeš slušati neki podcast, ali to radiš onako u trećem svemiru. I šta se dogodi? Dođe na posao i još mu treba bar pol sata da stvarno dođe na posao, a možda i sat vremena. A onda već pred kraj radnog vremena počinje kalkulirati koja ruta bi bila najbolja jer mora dijete vrtić, plivanje, trening, žena, trening, ludilo. Znači on u biti dnevno 3 sata sigurno potroši na jalovu transportnu priču u megagradovima. Ja imam 20 minuta pješice do firme, 5 minuta kad idem motorom i kad dođem u firmu, nemam stresa, nemam ludila i mogu praktički ta 3 sata potrošiti na učenje. Posvetiti u stvari I sebi. Tako i raditi na sebi. Svom, kako bi rekao, usavršavanju. Brendu. Kod Google je jedan problem. Google jako puno stvari izbacuje. Često se u sustavu dogodi da neka funkcija dođe nova ili neka postojeća bude, oni kažu, sunsetana, odnosno odlazi u zalazak. I onda imate situaciju da recimo svakih tjedan dana nešto novo bude. Ako niste u tome baš nutra, vi ste za 3 mjeseca neupotrebljiv. Ne baš totalno neupotrebljiv, ali niste onaj, kak bi rekao, top edge. Over the top, niste, prva liga. Niste prva liga, da. I tu je problem sa ljudima koji su u velikim centrima, onda još imaju problem sa tim čestim izmjenama i onda još najgore od svega, to sam često vidio po tim, kak bi rekao, zagrebačkim agencijama, pretovare ljude sa brojem klijenata koje vode. Kad neko zna, odmah mu uvališ još i on praktički ne stigne se nikome dubinski posvetiti, nego sve to napravi što je najnužnije i već stiže novi. Uporno izbjegavaju onu pi malo, pi dobro, jel, od pamti, na neki način. Dobro, neću reći da to izbjegavaju, onda jedini način da nekima da se antistresiraju je da se napiju ko budale, ali o tom potom. Problem je stvarno što ste involvirani u jedan sustav koji se, u Google radi 180.000 najpametnijih ljudi u Americi, navodno. I šta je tu problem? Svaki od njih ima neku ideju. Google baš potiče te unutarnje procese, dinamike. 20% radnog vremena možete potrošiti na razvoj neke svoje ideje. I stalno se nešto novo događa. Ako ne pratite, vi ste zaostali. Ako ste zaostali, više niste... Niste uporabljivi, niste korisni. Da. Brutalno, ali da. Tako je, mislim, ne treba to... To je današnji svijet, da. Sve brže se stvari odvijaju, sve brže se mijenjaju. Mi smo u jednom sustavu, mislim, da podsjetim i vas i ljude koji ovo gledaju. iPhone, odnosno smartphone, odnosno Steve Jobs je predstavio smartphone u siječnju 2007. Znači imamo nepunih 20 godina unazad. Naš život danas je nezamisliv bez pametnog telefona. Baš sam gledao i Andriju Jarka, ovog našeg novinara, u jednom podcastu. I kaže, što se tiče novinarskog posla, veli, nekad si ti radio posao danas za sutra. Nema, danas za danas. Ili te nema. Sad za 10 minuta sljedeće. Ili te nema, da. I to te toliko ubrzalo da te na kraju strašno iscrpljuje. I
ti si u konstantnom stanju ludila, stalno si To u možda stresu. i na tragu one jedne vaše, gledao sam neka vaše predavanja pa ste rekli ljudi stvore novu tehnologiju, a onda ta tehnologija Je. počne mijenjati nas. jel? I to I se to smo dogodilo. svjedoci svaki To je- dan, da. Recimo s ovim pametnim telefonom istraživanja kažu da kad izgubite novčanik u kojem imate zdravstvenu iskaznicu, kreditnu karticu, vozačku dozvolu, praktički sav administrativni život po kojem vas država prepoznaje, vi ćete za dan i po reagirati. Kad izgubite mobitel, vi za sat vremena dižete Da. uzbunu i sve ljude na noge. Di mi je mobitel? A ja imam osjećaj da se možda prije manje kasnilo kad smo bili na onoj fiksnoj liniji, ti jel buš došao, bum, nego danas. Ne znam, to, ne znam. Bilo je manje stresno, to je Jel da? sigurno. I bilo je manje tih bočnih udara, nazovimo ih. Danas vas stalno bombardiraju i Nema neizbježno mira, je. nema Da, mira, jednostavno je stalno nešto. I nema povratka, to je isto nešto što ljudi bi sad da se nema nazad. Nema nazad. Ili meni jedan danas, tu je lokalni novinar, popili kavu, pa veli ljudi dobro, više ne gledaju televiziju, ali veli više ni portale ne čitaju danas. Ne, nemaju. Da stvarno je sve samo Nemaju scrollanje. ljudi nemaju strpljenja, pogotovo ako su duži tekstovi u pitanju, nemaju strpljenja. Ljudi će možda pročitati prvi paragraf i onda bi dobar portal u stvari nakon prvog paragrafa stavio video u kojem, ili audio u kojem bi neko pročitao tekst. To bi još ispratili. Ali da čitaju 5000 znakova, to samo još Google algoritam čita šta se piše u tekstu zbog pozicioniranja u A tragu. kaj vi mislite, gospod Miro, je li to bio i je to možda nehotično i lameno smisao tog interneta? Mi smo svi postali nestrpljivi. Čitao sam čak i knjigu o tome. Jesmo, ali nije to, kako bi rekao, nije to neka teorija zavjere, pa ajmo Da, ljude nije bilo napraviti. ukalkulirano, Da, nego nije se to je- nus produkt, vjerovatno. Dogodilo se, da. Radili ste puno kampanja. Jesam. Pa ajde, možete opisati kako to krene, kako to naći publiku, targetirat. Joj, tu vam je recimo, iako to ljudi meni ne vjeruju, ali najveći problem koji imam kad krećem u neku oglasnu kampanju, kad radim nešto, je da mi onaj koji me plaća kaže šta hoće. Ljudi ne znaju šta hoće. To je najveći, tu počinju svi problemi kasnije koji se događaju. Ako zovete neku agenciju ili želite zaposliti nekoga da vam radi Google kampanje, moj savjet je složite, definirajte šta želite da se postigne u takozvanom SMART formatu. SMART su skraćenice, odnosno prva slova engleskih riječi koje znače specific, measurable, timely, achievable, realistic, odnosno o čemu se radi. Nije dobro postavljen zadatak nekome ko radi Google kampanju da mu kažete želim povećati prodaju. To je jako loše postavljeno. To je novogodišnja čestitka. Želim ti puno sreće, zdravlja i povećanje prodaje. To nije definirani cilj. Definirani cilj je želim prodati 16 televizora sljedeći mjesec ovog modela više u odnosu na prošli mjesec, tako da uložim toliko, da riješim ovako, znači točno specificirati šta se želi postići, jer kad se to napravi, onda se radi protokol mjerenja. Da li idemo u tom smjeru koji vi hoćete i da li dostižemo taj cilj. Nekad ga dostižemo ranije, nekad kasnije, ali znamo šta radimo. Još je Kelvin, izumitelj apsolutne nule, rekao ako nešto ne možeš izmjeriti, ne možeš to ni popraviti. Ne znaš gdje je greška. I tu je problem. Ne smiješ dozvoliti agenciji da od onog što si ti zadao kao cilj, ona napravi tvoju kampanju. Jer oni ne znaju, vi ćete reći želim povećati prodaju, wow. I on će vidjeti da može prodati sve igle koje imate i nijednu lokomotivu, sve novce idu u igle. A vi ćete reći, pa mene ova lokomotiva muči. Ostala mi na skladištu. Da, nisi mi rekao si mi povećaj prodaju, ja sam ti povećao sa 10 na 150. Ali to što si ti zaradio za kikiriki, to nisi rekao. To sve treba na početku biti. Pardon, ko psihijatar, trebaš sve reći. Slično. Čak psihijatru možeš nešto prešutiti, jer on će znat iz tog što si prešutio složiti priču. A agencija ne, ljudi koji se bave Googlom znaju dobro sustav, ali ne znaju tvoje poslovne ciljeve, želje, tvoje planove, tvoje mogućnosti. Jel ti skladište puno? Jel se trebaš riješiti neke robe? Jel imaš uopće skladište? Jel imaš, da. Mislim, to je popularno kod nas. Možda i nemaš. Ne, kod nas to je trend u cijelom svijetu, taj takozvani način poslovanja koji se zove dropshipping, gdje ti uopće nemaš ni skladište ni ništa, nego nečiju robu oglašavaš, kad dođe do prodaje odmah šalješ narudžbu tom proizvođaču ili
trgovini koja ima to na stanju i oni dalje odrađuju posao. To tako funkcionira ovi Temu i AliExpress ili... Da. Temu taj, je da. isključiva platforma gdje je prodavač na Temu kao i eBay isto. Da. Apsolutno isto. Amazon isto. Da. Prodavač, odnosno osoba koja želi nešto prodati, na platformu stavi svoj proizvod. Platforma je tu samo da više ili manje odradi jedan logistički dio. Recimo Amazon je tu poznat po dobroj logistici. Znači, ali neki ne rade ni logistiku. Temu ne radi logistiku, nego outsourca jedan dio, kao i Ali, kao i eBay. Uopće ne radi logistiku, naplati on logistiku, ali ne radi on, nego radi onaj koji je ponudio robu na eBayu. Taj odrađuje taj dio logistike. Da, znači, a snašli su se, preplavili su cijelu Europu sa Pa skladištima. nije, to je sasvim legitimni poslovni model, nije to ništa neobično i funkcionira. Što je najinteresantnije, imate kod nas, neću sad spominjati nikog posebno, ali imate ovdje ljudi u regiji koji fenomenalno rade, koji nemaju jednu platformu, jedan web, nego ima, ne znam, za cvijeće, za poljoprivredne proizvode, za bijelu tehniku, za male kuhinjske aparate, za građevinski materijal. Postoje čitav spektar ponude koje je neko vidio kad je, kak bi rekao, uhodao na jednom segmentu, samo je počeo širiti. I najčešće to rade tamo gdje nema lokalnih trgovina, tako da su i korisnici sretni što mogu online naručiti nešto što u njegovoj okolici nije prisutno. Sad će samo malo vratiti. Znači, pretpostavljam da je u početku bilo, dođe ovakav ko ja, neko s koferom novca i kaže, gospod Miro, ja bi još toliko zaradio, pomagaj, brate. Jel bilo takvi slučaj, doslovno mislim? Bilo je slučajeva u kojima su ljudi došli i rekli koliko još. To je bilo sigurno. Koliko još ljudi, ovo je super, daj. Samo ne pitam, samo sipaj. Dogodilo se više puta kod takvih da su molili, ajde stanite sad, jer ljudi mi 7 dana nisu mogli na pauzu. Radili smo dan noć, preko rad sve, nismo vjerovali da to može biti toliko efikasno. Bilo je takvih situacija, a najčešće je bilo potpuno obrnutih situacija. Ljudi bi htjeli osvojiti cijeli svijet, a imaju 50 eura. Da. To je puno češće da imaju krivu predodžbu o potrebnom budžetu. Nekad, na početku, je bilo 100 eura za Hrvatsku čak i isplativo, izvedivo, jer je bilo jako malo konkurencije, malo ljudi se koristilo. Sad 100 eura, ja kažem, ako neko mi dođe sa 100 eura, ajmo mi radije na ručak, pa ću vam za sat vremena ispričati više korisnih stvari nego da vam to spržimo na Google, jer nećete ništa postići. Istraživanja kažu da bi nekog nagovorili da nešto napravi, vi mu morate to 5 do 15 puta ponoviti. To svi to mi osjećamo kad nam žene ili ne znam, kažu ajde operi suđe, pa nema šanse da ću na prvu skočiti. Jedino ako me ucijeni. Ajde operi suđe, neće biti večere. Recimo, ili ne idem s tobom tamo di si rekao, jer ako je onda trčiš, ajde. Ili spavaš u dnevnom boravku, ima ti metoda. Ili nešto, ali to su ucijene, to nije normalno stanje. Normalnom djetetu, ako želiš da pospremi sobu, moraš to reći 5 do 15 puta. To je usađeno u nas i genetički preneseno, jer mi koji smo opstali imamo taj gen, tu naviku, jer su naše neke davne prabake odlučile da će se produžiti vrsta samo s onim koji je najuporniji. Jer ne znaš ništa o čovjeku, a njih 5 te saljeća. I onda onaj koji je zadnji ostao, a valjda mu je stalo. I to je preneseno na nas. Moraš pokazati bar 5 do 15 puta, nešto ponoviti, da bi ja reagirao. I sad tu dolazi odmah rješenje jednog od problema. Ljudi imaju mali budžet, a hoće na televiziju. Nemoj, ako nemaš za 15 reklama na televiziji, nema ni onu prvu. Ne zato što je televizija loš medij. Televizija je super medij, ali je problem sa televizijom što te košta toliko da ti ne možeš 15 puta doći do svog kupca. A na internetu možeš sa nešto. Mi smo danas došli možda pričali smo i tu i bilo je nešto influencera, influencerica, čak više te TV reklame ili reklame na Instagramu, TikToku, čak Gledajte, ljudi su da ne velim da su egal, možda čak i na ovu drugu stranu. Ne, ulaganje u digitalno oglašavanje je veće nego ulaganje sve ostale medije zajedno, što ne znači da je televizija izgubila. Televizija isto ima veći budžet, ali je sporije rasla nego ovi digitalni mediji. Ono što je činjenica, ljudi ne gledaju više televiziju,
barem ne onako kako su nekad gledali. Ja kad sam bio mali, bio jedan TV program i gledala se obavezno utakmica, ne, nisi mogao niš drugo gledati jer je stari odlučio danas gledamo utakmicu. I utorkom nije bilo TV programa, to ljudi ne znaju. Ne znam ni ja. U bivšoj državi bio je samo jedan program i taj se program nije emitirao utorkom. A ja sam bio nesretan, ali to je bilo davno, bez brige, kad sam se ja rodio. Sam bio nesretan ako je bio utorak, jer tad nije bilo crtića. Ja sam se budio u znoju, pitao mamu, jel danas utorak? Nije, sin. Joj, dobro je. Dobro, to je bila isto sam bio, kako bi rekao, isprogramiran, da je crtić nešto što je moje pravo i ako ga nemam, taj dan katastrofa. Tako da je bila, kako bi rekao, takozvana pažnja, odnosno vi ste dosegli do svih ako ste u određenom terminu, a najgledaniji termin je bio onaj sat, minutu prije dnevnika, ako ste u to vrijeme nešto emitirali, što je tad bilo zabranjeno, tada bi to bila praktički najveća... Bilo zabranjeno sad? Nisam to. Da, bilo je zabranjeno, ta minuta je morala ići da se vi duhovno pripremite za dnevnik. Zato smo mi one kazaljke gledali. Da, to je bilo, to su se Ameri uvijek čudili, to je najgledaniji termin bio na televiziji, a mi nemamo reklama u tom terminu. Da, uvijek je išla ona. Išla je kazaljka cijelu minutu, onak da se ti fino pripremiš za dnevnik, da dođeš u stanje u kojem ćeš prijemčiv biti za partijske poruke. Da. Ja priznam od sebe, ja sam dosta isto rano recimo počeo koristiti eBay i sve te druge posle. Šta je došlo, i Temu, i AliExpress, web shopove, shoppinge. I bilo je dosta skeptika. Danas je to bum, ali kako bi rekao, da se krivo ne izrazim, nakon korone je to procalo. Nije, za vrijeme korone. Postoje 2 heroina interneta u Hrvatskoj i svaki ko se bavi ičim na internetu bi trebao dati neki prilog da im se digne spomenik. Prva je Severina. Kad je njen dokumentarni film izašao u javnost, to nastala eksplozija zahtjeva za onim brzim internetom, ne da mi dođe do pola i onda stane. Onda mi stane, ona je hoću, ona je brzi. Tu imamo zato bolji internet nego Njemci. Recimo. Znači radi Severine? Severina je ta koja je natjerala provajdere da instaliraju vrhunsku opremu, da se može, jer tu se nije pitalo koliko košta pretplata, nego daj da vidim. Da. A druga heroina je korona. Da. Ona je u stvari ljude zakovala za monitore, bilo televiziju starije ili mlađe na laptope, kompjutere, i tu je nastala eksplozija jer vi niste smjeli izaći iz kuće, niste mogli u trgovinu, ali ste mogli se online naručiti. Došlo je k vama, da. Nastavio se taj trend. Neću reći svakodnevno, ali eto. Ko gledanje dnevnika nekad. Ispričat ću vam primjer, evo u mojoj firmi mi smo uvijek naručivali robu, kavu, šećer, što je uredska potrepština, tako da smo napravili spisak, jedan je ošao u neku trgovinu, kupio to i donio. A kad je bila korona, nije bilo trgovina, ali opet neki su bili u uredu, jer su mogli, imali smo neke smjene, pa ko baš hoće nek dođe sam u ured taj dan i onda smo imali, ali nije bilo kave, onda se naručivala online i kad je to ušlo, kak bi rekao, u naviku, više niko poslije korone nije išao u trgovinu. Da. Samo je lista sad puno veća koja se šalje. A opet smo svjedoci, marketi se neprestano otvaraju. Evo i tu dobro, otvaraju se i to će biti još neki trend, jer postoji i nešto što se zove showroom efekt, šta ljudi rade. Ljudi odlaze u trgovinu da bi napravili zadnju provjeru. Mm-hmm. Znači ne kupuju u marketu, oni su kupili doma u fotelji. Oni su odabrali da će kupiti ovaj frižider, ali sad idu u fizičku trgovinu da vidi je li to baš ta boja, ta nijansa, ta vrata, to. Ako je to, zna se dogoditi da u trgovini naruče online. Da. Taj baš model jer je udario glavu, super je frižider. Kako se to objasni? To se zove showroom efekt i to ljudi rade. Objašnjavaju se dva fenomena. Prvo, prije nego što kupite u trgovini, provjerite je li ima taj model jeftinije online, uvijek ima. Da. I drugi problem, neću sad imenovati nijedan centar, ali zna se dogoditi da dođete u trgovački centar i daleko zorom gledaš, nema nikog. Nemaš koga pitati. Da, ovdje je sve dostupno. A tu je sve dostupno. I dođeš, moja supruga dođe u neki, nije bitno sad koji trgovački centar, i napiše gdje stoje u tom centru frižideri. Da. I onda dobije mapu, tu dođi. I onda ona ide, ne mora nikog pitati. Jer baš zavraga kad ona treba, kaže nikad nikog nema. Da. Ili su 3 na hrpi tamo,
oko jednog kupca. Mislim tako da istraživanja govore da 80% ljudi koristi mobitel u trgovini. Znači, bilo da se informira o proizvodu, bilo da nađe jeftinije, bilo da nađe gdje je, bez obzira na sve. Neki su to riješili na način da imaju svoj web shop, pa kad ste u trgovini, ajde odite na naš web shop, stavi još QR kod, pa kad klikneš dođeš na njihov web gdje je taj isti proizvod malo jeftiniji. Da. Super, onda kupiš u trgovini online. Ima i drugi razlog, online kupnja daje kupcu veću sigurnost. Vi možete za 15 dana vratiti, bez ikakvog razloga, u trgovini baš nećete novce dobiti, ne kod svih. I ne mora trgovac vam dati, može vam dati drugi odgovarajući proizvod, može ovoga dati popraviti, ali neće vam vratiti novce online, bez obzira koji razlog bio, dajte mi vratite lovu i gotovo. Da. I dole smo na kavici pričali, danas je Black Friday, mada ćete vi ići na Ludnicu. Tuesday, ali Friday, i rekli ste to isto jedna, kako ste rekli? Izmišljotina. Ali pali. Ja sam si tako uzeo mobitel, malo je bio jeftiniji, navodno je bio jeftiniji, jel? Pa dobro, nije čak ni to bitno, ljudi vole te, kak bi rekao, incentive, te malo te milkim, malo ti dam nešto. Mogli su vam dati ranije neki popust. Ali nisu. Da. Imate neku svoju omiljenu kampanju koju ste vodili ili neku možda koja vam onako prisjela ono? Ma imao sam, kako ne, evo daću vam primjer i za jednu super dragu i za jednu dosta problematičnu, ali ne sa stanovišta rezultata, nego izvođenja. U davne dane interneta imao sam jednog gospodina koji je pravio tamburice, hrvatske tamburice, a u ono vrijeme su škole kupovale za školske orkestre. U jednom trenutku gotovo više škole ne kupuju, nema se u budžetu i on je imao 14 ljudi, 10 dana, na kraju ostali oni sin i nema narudžbi, nema ništa, nema posla. I on sjedio na večer i kaže, on gospodarga, ja sam u očaju, ja ću zatvoriti, ja ne znam šta da radim, evo radim već 20 godina i sad više nemam kome prodat. I pitam ga, dobro, jeste probali online, jeste probali na internetu? Pa nije mi to, a šta, kak mislite da ja na internetu prodam? Pa kažem, gledajte, aj napravite neku jednostavnu stranicu, slikajte tamburicu, napišete toliko košta, a ja ću, kad netko googla, bilo gdje u svijetu, ako googla tamburica, ja ću pustiti oglas, ja sam majstor Prero, pravim autentične hrvatske tamburice, koga zanima, nek pogleda. I kažem, to bi vas koštalo možda $100, ne znam koliko se traži, Google uopće nije imao tada procjenu koliko tamburica košta, jer to nije mu ispod radara mu je bilo. I krenemo mi s tamburicom, zove čovjek, trebalo ići mjesec dana za $100, još je rekao, kažem, jel imate $100? Kažem, joj, gospodine, pa sam 100.000 dužan, 100 gore dole, tak mi sve jedno. Pa pošteno. Da, pa ja, i ošli smo za $100 u cijeli svijet, ključna riječ tamburica, trebalo ići mjesec dana, zove on, nije prošlo mjesec dana, 3 tjedna otprilike. Joj, gospodine, ajde ugasite ono nešto što ste radili. Pa kaže, zašto? Pa joj, kao zašto? Brojke su dobre, vidim. Joj, nemojte, dobio sam narudžbu 40 komada Hrvatski Pleter Čile, 28 komada Croatia Zavičajno društvo Melbourne, 58 komada Hrvatska bratska zajednica Toronto, Sacramento, San Pedro, pa ja sad 2 godine to ne stignem napraviti. Šta je problem? Čovjek koji cijeli život radi u jednom fokusiranom segmentu uopće ne razmišlja izvan toga. Njemu su kupac bile škole i gotovo, ali možda bi tamburicu kupio i neko, ako ništa drugo, da mu visi doma na zidu, da se sjeti, ne znam, svog kraja. Uopće nebitno. Uglavnom i više ne oglašava, nije poslije toga nikad ne oglašava, jer su ti koji su naručili, sad znaju kod koga se treba javiti i kako zanavljati za orkestar. To je recimo jedan meni od najdražih primjera. A imao sam i primjer gdje sam radio sa jednom tvrtkom u državnom vlasništvu, bavi se avionskim prijevozom, ali neću imenovati, koja je imala zaposlene lektore koji su zabranili da mi oglašavamo prodaju aviokarata, jer aviokarte nisu u duhu hrvatskog jezika, nego zrakoplovne karte. A u Hrvatskoj niko normalan ne zna šta su zrakoplovne karte. Da. To je meni bilo smiješno. Za to vrijeme je firma koja je prodavala najviše njihovih aviokarata, na svakoj šupi napisala aviokarte HR, na cestama, na rubnicima, svugdje si mogao vidjeti. I oni su u jedno vrijeme bili
praktički, ja mislim 90% karata su prodavali oni. Zato što je u firmi neko odlučio samo zrakoplovna karta je to što se smije oglašavati, aviokarta to nije baš onako. To biznis ne trpi, to ja znam. Ne, jel, biznis to ne trpi, biznis ali ne ako trpi. imate iza sebe državni proračun, a fučka vas. Da. To nas, mi smo isto očajni, jel da, ne znamo više kud bi, šta bi gospod Marka, ne znamo, sami više kud bi. Da. Ja mislim, nije, gledajte, svjesni su bili i ljudi u toj firmi, kako je to ograničavajuće i nije dobro, ali moraš šuti. Ako imaš svoju hijerarhiju i poštuješ. Da. Evo, svjedoci svakog dana pojavila se ta umjetna inteligencija, takozvana AI. Da. Evo, ja ću odmah reći, ko što sam rekao i na kavici, ja kad sam vidio pokojnog Dražena Petrovića u filmu. Dobro, vi ste iz te struke, ali naježi se čovjek malo. Sad, mi obični ljudi, kako bi rekao, laici, malo je to meni bilo spuki, ali mi zdrav razum govori, sad ovisi koliko je onaj ko s tim barata. Da, ne bi se ja tu opterećivao AI da ili ne. Prvo da nešto možda onima koji gledaju razjasnimo. Trenutni AI je danas najgori što će ikad biti. Već za sat vremena će biti bolji, on sam uči, brzo uči. I pitanje je možda više da li smo mi u stanju shvatiti šta je on sve naučio, a ne da li je on naučio ili nije naučio, shvatio ili ne shvatio. I druga stvar koju trenutno AI radi, bazira svoja rješenja, odnosno ponudu svojih rješenja, još uvijek na onome što su ljudi kreirali. Znači, tekstove koje su ljudi napisali, on je pročitao i slaže vjerojatnost da iz ove 3 riječi treba napisati ovu. To je najveća vjerojatnost za ovu riječ. I tako slaže rečenice. Još uvijek je, kako bi rekao, glavnina isporučenog rezultata temeljena na ljudskom inputu, na onom što su ljudi kreirali. Da li je to jedino, da li je već AI u stanju sam, ne znam, ali ne znaju ni oni koji se s tim bave. Jedino što znam, nema u povijesti ni jednog izuma koji je napravila ljudska vrsta, a da nije neko odlučio da bi se moglo upotrijebiti da ove druge uništi jer su ovi drugi zli. Nažalost, da. Nije puška opasna, budala koju drži da. Tako i sa AI-em, ali ono što treba možda demistificirati. AI je tu već 10 godina i prvo ga je prihvatila vojna industrija. Američka letjelice Predatori već 10 godina lete određujući ciljeve pomoću AI-a, koristeći i satelite. Još ima tu ljudi koji nešto nekad mogu korigirati, ali nema potrebe. Već radi kompletno 10 godina na AI-u. I sad o čemu mi to pričamo? Hoće ga vojska? Neće. Već ga koristi 10 godina. O čem se... Jer mi dobijemo potpuno neku benignu verziju koji je internet. Jel? On je vojna mreža bio. Da, ono što je, kako bi rekao, najveća opasnost AI-a nije u isporuci neke informacije, nego je u problemu ljudima koji neće biti u stanju verificirati da li je ta informacija točna ili ne. Da li je AI halucinirao, još uvijek halucinira. Mm-hmm. I ono što je opasnost, i na to ukazuju svi ovi koji se bave, vi kad idete recimo na Face ili kad googlate nešto ili kad odete na TikTok, na bilo koju mrežu, rezultate koje dobijete su skrojeni za vas. Svako dobiva drugačije rezultate, a ti rezultati koji su napravljeni su u stvari uredništvo nad tim rezultatima ima AI. Jer on prati šta ste gledali i nudi vam slične sadržaje. To nikad prije u povijesti nije bilo. Imali ste urednika koji je uređivao novine. Pa sadržaj kakav je bio, ali znali ste ko je kriv. Vi danas ne znate ko je kriv. Danas ste čak možda sami krivi što ste dobili taj rezultat jer je AI na temelju vaše povijesti naučio da vas to zanima pa vam daje takve. To je ona stara kad je počelo s kompjuterima. Kompjuter ne misli i ne griješi. Pa recimo, biti negdje na tom tragu, jel? Recimo, ali kod kompjutera je, kako bi rekao, razlika između kompjutera prije i AI-a danas. Vi ste prije, da bi kompjuter dao neko rješenje, vi ste morali shvatiti problem i napisati program koji rješava taj problem. Znači, čovjek je bio od početka do kraja, razumio je problem, razumio je tok rješavanja i dao je računalu samo da isporuči rezultat. Danas čovjeka više ne treba. Danas AI može misliti da imate taj problem,
složiti sam sebi program i isporučiti vam rezultat koji će vas možda oduševiti. Možda ta plavuša neće doći sama, nego njih 3. Da. Da, koji što si nekad morao pročitati lektiru, a danas imaš chat, GBT i ostale. Ništa, danas... Za tu sam baš protiv, još uvijek volim čitati. Nisam ja protiv, jer ja mislim da svako vrijeme nosi svoje... Protiv sam što više klinci ne čitaju knjige. Ali možda i ne treba. Da. Možda i ne treba. Jer gledajte, nekad je, otac mi je pričao, on je imao mali tranzistor ispod jastuka i slušao je Radio Luksemburg. To iza ponoći su išli hitovi. I on je iza ponoći navinuo tranzistor ispod jastuka i kad bi to vidjela njegova majka, moja baka, ona poludila bi. To zračenje će te ubiti, ludilo, bla, uzela bi mu tranzistor. Nema veze. Brat i ja smo bili ovisnici o televiziji. Nisam gledali TV non stop, stari bi došao, vi ste vi normalni, oslijepit ćete, oglupit ćete. Ušimal kockastu glavu. Da, svašta nešto. A danas smo mi, kak bi rekao, navalili na tu djecu koja u stvari žive i imaju svoje odnose, svoje prijatelje na internetu. Da. Oni su u školi, sjede zajedno, možda ne progovore 3 rečenice, a onda popodne se dopisuju, ogovaraju, ne znam. Sjede na kavi pa se dopisuju. Sjede to je na kavi, žalostno, ali to je način, kako bi rekao, to je način komuniciranja generacije koju smo mi naučili. Da. Nisu se oni rodili i rekli mama Facebook. Da, mi smo mu kupili mobitel. Mi smo mu kupili, roditelji su ga da. usmjerili. I sad se mi više ne možemo s tim nositi. Sad je prošao voz, kako se veli. Zato što ako ne daš djetetu to, onda je ono crna ovca u razredu. I to je problem. Da. I onda svi prave budalu od njega. Stiže mobbing, bullying, kako se već zove. Jasno, ako neka sirotinja nije imala za tenisice ili za papuče, to je bilo svi su pravili scene i probleme. Umjesto pomoći, da. Da. Zadnje vrijeme se pojavio i Marteh, pa ako bih htjeli objasniti. Pa nije u zadnje vrijeme, Marteh već dosta dugo postoji. Marteh je kovanica dviju riječi, marketing i tehnologija. Odnosno, Marteh je posao s kojim se ja bavim. Znači, u biti, obavljanje marketinških zadataka, ne svih, ali dobrog dijela marketinških poslova, koristeći tehnologiju, najčešće odvijajući taj cijeli proces online. Nekad ljudi misle da je to u stvari online oglašavanje, nije. Online oglašavanje je jedan mali segment, odnosno oglašavanje je mali segment marketinga, a postoji mogućnost istraživanja online publika, istraživanja online navika. Online puno podataka o svima nama skuplja i onda postoje te razne platforme koje to objedinjuju i daju vam nekakve zanimljive, interesantne i upotrebljive rezultate koje onda vi koristite u svom poslu da bi za svog klijenta izvukli maksimum iz njegovog proračuna. Evo, Martech specijalista je osoba znači koja koristeći internet skuplja podatke i priprema oglase za potencijalne kupce svog klijenta. Mm-hmm. Eto, ili Miroslav Varga. Pa dobro, ja sam možda i jedan od lošijih, zato što sam već star i proglupio sam i nekad mi se desi da se ljutim, pa gdje je sad ta funkcija, onda mi neki mlađi kolega, pa gospodin Varga, to je prije 3 godine ukinuto. To sam htio vidjeti. Di još motivaciju nalazite? Joj, pa znate šta, taj posao je iznimno zanimljiv. Jer vi o ljudima saznate sve ono najinteresantnije. Na Google su ljudi najiskreniji. Na Google googlaju ono što ih zanima. Bio sam neki dan kod kolege koji je vodoinstalater, odnosno ima firmu, bavi se vodoinstalacijom. I sad je on neki problem bio, tražio neki sifon i on počne pisati S i F i Google mu predloži prvi rezultat sifilis. Kaže on, gledaj kako je Google glup. Nije glup, neko je s ovog računala intenzivno pretraživao sifilis, terapija, indikacija, bla. Kaže, to mora da je sin bio. Ne znam ko je bio, ali sa tog računala nekoga je zanimao sifilis, a ne sifoni. Evo, prije koji dan je i RH donijela zakon o digitalnom novcu, ili kako, elektroničkom novcu. Da, dobro. Sad, vaše mišljenje kod stručnjaka, a već vidim one teoretičare zavere. Nema nazad. Oni se pitaju li to vodi potpunoj kontroli. Je li to ukidanje onda gotovine, keša? A gledajte, imate već, mislim da je to u Nizozemskoj, ali sigurno negdje tamo na sjeveru gdje je uopće zabranjeno korištenje keša u poslovnim transakcijama.
Nema, sve može ići preko kartice, zato da ostane trag. I ja mislim da je to, pazite, da su ljudi pošteni i dobri. Možda ne bi trebalo. Da. Ali ajde nađite mi na razini države da su svi pošteni i dobri. Nema šanse. Nije problem u elektroničkom novcu. I nije problem ni u kontroli. Problem je u tome što treba ljude na neki način upozoriti, pazi šta radiš. To je isto kao kamere u prometu. Pa ne služe one sad zato da snimaju svaki auto koji prolazi. Nego su tu zato da ti kažu pazi šta radiš. Tu je već bilo puno incidenata, nemoj divljati. Preventiva mala. Da. Preventiva. Ne mora ni biti kamera nutra. Mi se već drugačije ponašamo. Već smo malo nježniji. I to je, kako bih rekao, to je ljudski. I to nekad je to dobro iskoristiti. Elektronički novac je samo još jedan oblik plaćanja. Puno veći problem je ovim, kako bih rekao, etabliranim institucijama, pojava ovih Bitcoina i ostalih tih kriptovaluta koje se pojavljuju pa nestaju pa svašta nešto, ali kako bih rekao, novac kao takav je čista izmišljotina. Novac nema vrijednost. Kako to znamo da novac nema vrijednost? Tako što kad padnete na pusti otok sa 5 milijardi dolara, ništa ne vredi. Da. Za potpalu koristite eventualno. Da. Ne znate šta bi s njim. Da. Radije bi dali sve to za jedan džepni nožić i kutiju žigica. Da. Šta će vam 5 milijardi nečeg? Ili 20 tona Ovaj zlata. Escobar kad se grio s novcima. Pa da, mislim, novac nema objektivnu, realnu, upotrebnu vrijednost. Da. Nijedan majmun, čimpanze za koje mi mislimo da su glupi, neće uzeti vaš novac, nego će uzeti vaše banane, jer njih može pojesti. Novac će, ne zna šta bi s njim. Šta će s njim, da. Jer nema objektivnu vrijednost. Mi smo stvorili od novca. Sad se kažu, pa ne buš ga odnesala u grob sa sobom. Pa mi smo stvorili vrijednost od toga. Mi smo stvorili priču da taj novac tebi nešto... Ne. U onog trenutka kad vi ne vjerujete više u novac koji vam ja dajem, primjer recimo, moja baka je ložila peć sa hrvatskim kunama iz Drugog svjetskog rata. Da, prošlo vrijeme i šta će? Za potpalu bar. Znači u jednom trenutku predstavlja vrijednost, kad se promijeni kontekst, bezvrijedno je. Bezvrijedni papir, da. I to je dokaz da novac nije stvarna vrijednost. Nema neku vrijednost koja vam dugoročno i stabilno označava da ste vi u nekoj poziciji imućnosti ili to. Nije, novac je meni uvijek bio sredstvo, nikad cilj, nikad. Da. I to je ono najbolje i najljepše. Tad je čovjek najbogatiji, ja mislim, jel da? Pa ja ne znam, mislim da je. Evo. Ja sam uvijek bio malo opterećen novcem, puno više me sekiralo što sam vidio druge ljude kako su robovi tog novca. Umjesto daj sjedi malo, odmori, pogledaj ptičice, odi u šumu, šeći, ne znam, psuj, radi bilo šta. Zato što vi imate veliko bogatstvo. Pa ne znam. Zvali su vas i Google Deda. Zovu Jeste me još dan uvijek danas. Google Deda? Jesam. Jedini, kako ste rekli dole, jedini živi, jel? Jedini živi, da. Jedini sam Deda. na svijetu u statusu dede, Google certificirani trener u statusu djeda, zato što sam relativno kasno krenuo u taj cijeli posao. Mislim, kasno. Krenuo sam kad je Google, ali je Google krenuo kasno, nisam ja kriv. Da, vi ste bili tu. Ja sam bio tu samo, mene je samo preuzelo. I imate... Neću ja reći, ću reći 7 unučadi. 7 unučadi, da. Ja sam Snjeguljica u firmi i tako me nekad i zovu. Ide Snjeguljica, zato što imam 7 patuljaka oko sebe. Ali ja mislim da vam oni rješavaju stres, jel? Pa znate što, ja ne znam, baš ih volim. Nisam od onih, kak bi rekao, djedova koji su posesivno sa unucima. Ja maltene i promatram najčešće sa strane, ali me oduševljavaju i toliko su interesantni, ali ne znam, veseli me više danas moje unučad nego što su moja djeca veselila. Jer djecu nisi imao kome dati. Kakve god da jesu, tvoji su. A unuče uvijek možeš, odi mami i tati pa njih zeze. I vaša, možda pred kraj smo vaša neka predviđanja, digitalni marketing, kuće, kak će, mislim, bit će još. Gledajte, prije par dana, možda ima tjedan i po, je Gartner, to je jedna američka
kuća za istraživanje tržišta, je izbacila rezultat da će prvi put u povijesti sljedeće godine Google imati manje od 50% pretraga koje se odvijaju na internetu, jer će se jedan dobar dio pretraga prebaciti na Amazon, na TikTok, na ChatGPT, zato što vi kad googlate morate imati u glavi strukturu. Znači kad googlate morate napisati zimske gume R15185/60. Onda ćete dobiti rezultat. Ali ako napišete, gle, vozim plavog Peugeota 206, koje bi zimske gume trebao kupiti, nećete dobiti rezultat. Ali ChatGPT ili Gemini ili taj AI će vam ponuditi odgovor. I to relativno dobar odgovor. Ako je godište to, onda su ti gume te, a ako ti je mlađi auto, onda uzmi gume te. Tako da je više prilagođen načinu na koji ljudi komuniciraju. I tu Google s jedne strane vidi problem za sebe, naravno, jer ljudi mu odlaze, ali s druge strane je Google i na vrijeme ušao u taj vlak AI, jer postoji Google Gemini, postoji i YouTube koji je Google, i sad i Shortsi koji su na neki način pokušali TikTok ograničiti. Google je već je tu, već je u igri, već je ubacio se na taj vagon i vjerojatno će i tih 50% pretraga koje će biti na Google biti jednako vrijedne kod današnjih 100% pretraga ili 93. Google je bio najdominantniji za vrijeme korone, tada je 96% svih pretraga na internetu bilo na Google, bilo kao prva ili druga pretraga. Ljudi kad su išli nešto kupovati, išli su na Amazon, jer tamo su znali da se prodaje i kupuje, ali kad su tražili neku informaciju, išli su na Google. Danas ne moraju ići na Google, postoje druge platforme i to i rade. I za kraj imam još 2 sitna pitanja. Ajde. Šta bi ovim današnjim klincima kojima je mobitel sve, treća ruka, sve, ipak malo savjetovali nešto Ako žele zaista biti, kako bih rekao, ljudi koji će biti u budućnosti upotrebljivi, neka se educiraju u AI-u, neka se educiraju u teoriji igara i neka se educiraju o behavioralnoj ekonomiji. To su 3 stupa na kojima počiva praktički cijela buduća prodaja, marketing i tržišno poslovanje kao tako. Jer neke stvari vi ne možete objasniti statistikom. Ja sam dobar u statistici bio, sad već sam i zakržljao. Ali statistika ne objašnjava ljude. Behavioralna ekonomija puno bolje objašnjava ljude, a teorija igara je baš pun pogodak, jer vi ne možete zaista kroz statistiku zaključiti. Evo, jedan mali primjer iz behavioralne ekonomije. Jedan stručnjak u tom području, Rory Sutherland, ako neko hoće pogledati, pozvao je sommeliere da ocijene vino. I oni bi dali tom vinu neku ocjenu. Sutradan bi dao to isto vino, ali iz teških boca. I to je vino dobilo bolje ocjene. Zato što ljude možeš prevariti. Možeš ih dovesti u stanje u kojem im kontekst određene situacije određuje vrijednost onoga što kupuju. Ne stvarna vrijednost robe, nego kontekst u kojem se trenutno nalazi. I to ne može statistika objasniti, ali behavioralna ekonomija može, teorija igara može, a AI je nešto što kažu, neće ljude zamijeniti AI, nego će ljude zamijeniti drugi ljudi koji se znaju koristiti AI. Neka uče, postoje odlični alati za izražavanje bilo grafičkih, odnosno slikovnih kreacija, tekstualnih kreacija, glazbenih kreacija. Neka savladaju korištenje AI-a. I mislim da su već u velikoj prednosti u odnosu na one koji to neće savladati. I za kraj, šta bi nama mladim podcasterima poručili? Pa ja bih vam preporučio, nemojte odustati. To je prvo. I drugo, sjednite i dobro razmislite kako monetizirati. Jer ako nećete monetizirati, podcast će vam uništiti energiju, vrijeme i izgubit ćete volju. A ako dobro razmislite o monetizaciji, imat ćete priliku i publiku zadovoljiti, i sebe zadovoljiti, i goste zadovoljiti. Tri su stvari u igri. Mislim da je podcast dobar medij, zato što ljudi ne vole čitati, ali vole pogledati. Ono što je bitno mora biti zanimljivo. Ako nije zanimljivo, ne pomaže.
Mislim, možda ako vidite da neki gost nije dobar, da vidite striptizetu, svi će gledati. Apsolutno, apsolutno. Ako niše onu s početka plavušu od 3 bara. Da, neki napuše pred kamerom, pa da vidimo. Odmah ti treba. Odmah ćemo mu i stanje pluća. Da. Gospodin Miro, danas smo mi puno naučili ko je htio naučiti. Hvala vam puno. Puno vama hvala i ništa. Ekipa, vidimo se. Ćao.